nna le ka etsa le go ska ba le batho ba bontate like ha ke go ska ba le batho ba bontate le ka etsa o hlokane le batho ba bontate di relationshiping di partner tsa hao like o gawane le tsona e tloa etswa ke eng ntho ha ya ska tshwantsha twase e be le zangoma e be ngaka wa le hlopha ene o batla lona at least le ke le utlwane le tsentho i1 ene ka mo wena motho molo wena mozalwane ene bazalwane ngale tshepelo lona motho tshwantse a tine difa abisa mandawo o jole mandawo ke badimo ba hloka fetsing ho di desert mo na ke bona ko hlano I mean not ikona he ke mandawo ya ke mandawo na but nganda ngithi usigcokele like mhlawumbe ugcoke necklace you understand ngoba phela bomama bathanda gaca something entabeni yabo bampontsha dintho ke Robert baruti ba nthapelle ebe se ke bona taba tse kholo tsa bona ba tlore o tshepa wena o ka etsa gore baruti ba bazalwane ha ba o rapella o ka itetela wena so o bontshwa ke badimo ba hao le bona ditaba tsa bona tse patileng go bona go betlile so inetle ka reng ke mist mo wena ntse mahlo so abatho ba go hae ba qala o phahlela no sa etsa le go tshware ke moya o le classing bo sekolong gore o ne ke tla batla ntse ke batla mo itse ba gore wena kahle why u against umoya ka mama like especially njengoba kuumuntu spiritual no mina mangicala kuzwana naye umama bongasi that kind of a person batla batolata ba ulata awu wena awikeli komithini walatiwa and then a gona go rotla gamega a gona so o feel gore wena le lenyalo ko supportana o tshotswa exactly ya ke le nna ke yang ene ke a lena o lona ke a utlwa ke tsetsa le mhlang le nna tate mdimo ka mphang matla ba right wa ba right ve ya be wangangishayisa ukungishayisa Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, wasting batho ba holo, let's subscribe, le share videos za rona. Batho ba holo ke le share tsaka ko Instagram le ko TikTok, ke Lady Blue #hashtag yes baby motomolo. Let's get bala mo latella ko Facebook, ke Lady Blue yes baby. Batho ba holo jole ko paletse bang if le nona le mathata mo mohae and batla ngolla, o ska le bala fela email la ko streetchannel58@gmail.com. Jole tsa sina ka jone batho ba holo ke ko family ya Makobane ke na le mme le ntate ka mona ke couple le banyetse tshware tsa sina ka jeno ke ngwaletswe ke mama mona ke tlo mo fa fela chance mme Makobane a le jwetse le di viewers tsa Street Channel why RBCitse muntu omtala kunjani ngikhonjani mama ngiyaphila nami baba kunjani siyaphila njani ngiyaphila nami baba Makobane nkosi yami muntu omtala bengisacela nje utshela ama viewers wa Street Channel ukuthi wena kahle why usibhalele today why wenza ukuthi sibize ubaba li ahlale nathi mina nginenkinga nobaba inkinga yami nobaba inkinga yokuthi ubona ngigcoka ubuhlalu and then ubona amakhamba endlini namacansi uyazibuza ukuthi ngoba sihamba isonto labazalwane mina ngikholelwa entweni zamadlozi yena ukholelwa lebazalwaneni manje ngiyambona unenkinga ngaleso zinto lami esami lesi ngisisebenzisayo manje ngifuna ukuyazi ukuthi kwenzakalani ndiko ngibize nina. Okay, so umuntu omdala ngifuna ukuthi ama viewers understand ngoba wena ngibhalele ku email and mina ngi-understand better and bona ba understand. So wena umuntu omdala uthi uhlala nobaba and ubaba aka approve ubungoma bakho ubuza ngoma bakho. Yebo. Akabuthandi. Yebo, akabuthandi ngoba uthi yena umzalwane esontweni lakhe bayathandaza mina ngumuntu ophahlayo oguda ngamadolo. Manje akakuthandi lokho ngibona ngathi umshado uzophela. So umuntu omdala into ngifuna ukuyibuza wena ushada ubaba ugcoka ubuhlalo noma ni ungeni be ushade ubaba uwiza ngoma already noma ngifuna ukuyi-understand because of understand ukuthi yini engenza ukuthi ubaba angathanda ubungoma if wena ubeyiza ngoma nisaqala ukuthandana ku relationship mangizwana nobaba because sishada bengigcoka ubuhlalo obumhlophe entameni ngifihla izinto zesimoya benginazo and then kwatholakala ukuthi ngiyamfihlela ubaba makangishada kwatholakala ukuthi lento le iyakhuphuka manje ubaba uyazibuza ukuthi kuyenzakalani ngalezi zinto lezi mina ngiyamtshela ngathi hey baba sekushubile yiko ngibona ngitshayiswa imoto ngiwa ngamadolo ngilimala naye izinto zakhe zingahlangane then ngabona ukuthi isolution athi ngibize nina ukuthi nizongichazisela lezinto lezi. So umuntu omdala njengobasikisi njengoba uthi ugcoke ubuhlalo lo buhlalo lobu ubugcokile ke buhlalo bakho uyazi protect ukuthi abantu abadala bangakuhluphi noma ubuhlalo bokuthi wena uthwasile so ugobela angifuni uku-understand ilo buhlalo lobu fanele ngincenge ukuthi bangezi ngobukhali ngiyancenga ngalo buhlalo ngiyancenga ukuthi bangezi ngobukhali because of manyekelela ngi-avoid into zabo bazolimaza thina ifamily or sihlukane mina so ubani mama bekakenzela lobo buhlalo
no bangibonise emaphusheni owuwo bozenzela wazithengela na everything Yes. so mama before ngafika kuba Gumede ngifuna ukubuza something uthe wena boxola ubuhlalo babugubani ngiyaxolisa baba ngesibongo senu sokuthi ngisiphazama ngiyaxolisa kuba Gumani babugubani ngiyaxolisa magubani bathi baba holukubani ntshokelele hontate magubani he uyise no kentse sefase wayithi wena ke jona sefase so wayithi why no spatela ntata ne ke spatela ntate ke tshotsa gore ai ka re ba khotsi ba ka ba ngata ba nyetse and then na ke sonyal e re ke sfihle maybe yena o tla ba right ha bona sfaga nthi ya sa motena muntu omdala ntate magumani jona ntho ke batla ngwetse ba kore wena kahle why u against umoya ka mama like especially njengoba kuumuntu spiritual no mina mangiqala kuzwana naye umama bongasi that kind of a person what ever ukuthi unomoya understand bengaze at all njoba asho naye ukuthi kade khona ubunye ubumhlophe abugcokayo but angifihlela so all along na the time inokonikhula bongaboni lobuhlalo bokungayenzeka ukuthi mhlawumbe umama agezele phambi kwakho no bengibona but nginganda ngithi usigcokele like mhlawumbe ugcoke necklace you understand ngoba phela bomama bathanda gaca something entabeni yabo kanti yena uyazi ukuthi lento eyani but angangitsheli ukuthi kwenzakalani so mawubona umama baba achabunga ngobuhlalo uke wambuza ukuthi uthathaphi lobuhlalo and why sekagcoke ubuhlalo obu blue and white or angazi purple and white maybe ikhali yangiditha nkosami or obu red and white uze wambuza umbuzile wangitshela ukuthi unomoya ngathi umoya wani because uyazi ukuthi isonto esihambayo alifuni moya isonto lokuthi kuyathandazwa kuNkulunkulu le yakho manje lo wena useza nayo endlini angiunderstand ukuthi yini muntu omntana yeah so azange ngiphendule ngesikhathi so muntu omdala into engifuna ukuyibuza ke uyazazi indaba zama accident sokuthi mama uthole ama accident amaningi ngenxa ukuthi yena akaphethanga izinto zabantu abadala zokuthi aye phehlweni no le ama accident naye nje to be fair and to be honest azange akasho kimi ukuthi kwathola ama accident so wena kulomshado lona umama kakaza mama uthole nini ama accident kanti mawuthi abantu abadala bese bakutholisa ama accident ngenxa ukuthi awufuni ukuphetha wena umsebenzi wabantu abadala ama accident before sishada na le harinyets and then so baba nedimisa so baba ngicela ukubuza something uke wayithola accident mama wayesibhedlela njengoba beniloko nishadile no ngitholi accident esibhedlela mangifanele ngiye ngavele ngathi hayi ngizoba right waba right ve ya be wangangishayisa ukungishayisa kushithi bekuyitouch yokuthi like imoto ziyakulimaza makazi kulimaza ngaleyo ndlela yes okay so umuntu makabo umtshela umuntu omdala nkosi yami bengimtshela ngithi kuye hayi ngimeswe imoto ingithinte nje kancane then lezinto lezi ziphakamela mina ukuthi fanele ngiyenze lo msebenzi lo so baba njengoba umama asho ukuthi njengoba if makungayenzeka ukuthi akaye phehlweni because ukuthi lobuhlalo lobo ukuthi ancenga abantu abadala ukuthi inkosi yami ningangitholisa ama accident and uyabancenga ukuthi inkosi yami kungavelele izinto eziningi ukhulume nokuthi impilo yakho anyeke izihambe kahle ngenxa ukuthi wena naye nindoda nomfazi obviously if umfazi wakho kuumuntu spiritual and wena uyindoda yakhona uzokunivimbela ngoba seninto eyi1 nishadile inyongo ithelile kuye so into engifuna ukuyibuza ke ukuthi wena umuntu omdala awufuni ukuthi lokho kulunge na umama aye phehlweni no mina ngiyakufuna ukuthi kulunge sisi but manje ngicala ngokuthi mina angitshelwanga ukuthi mina singumuntu onomoya ngimeswa imoto because enye into mayithi uyathola ama accident umuntu othola accident angifanele esibhedlela so akaye esibhedlela athi bokuboniswa nje ukuthi kumele achubeke nalento ayenzayo so maka mama usaya nobaba esontweni ninokuya nithu no esontweni la baba labazalwane ngade nakudala ukuya esontweni la baba so bokunokwenzeka ukuthi mawuye esontweni lika baba mhlambe uvukelwa amadlozi manje esontweni la baba inkinga yabo baya discriminate then manje esontweni fanele ukhipha ubuhlalo and manje ukhipha kuyoba inkinga because of bayobhokela mina ukuthi ukhiphele lo buhlalo so wena kahle kahle umuntu omdala ufuna ukuthi kwenzakaleni mina ngifuna ukuthi ubaba abe ne agreement between nalena because of ntwe eyesahala ngi protector lena esrelen 21
re kopantshitswe ka nyoko yes tshole motho mo le mosadi wa o kopa o protect ba ne kopantshitswe ka nyoko ene batho ba baholo which is moya wa hae ska tshwantsha thwase e be le zangoma e be ngaka wa le hlopha ene o batla go lona at least le ke le utlwane le tsentho iwana ene ka mo wena motho mo le wena mozalwane ene bazalwane ngale tshepelo lona motho tshwantse atine difa nayo inkinga I understand ukuthi thina abazalwane asinaka that believe ukuthi uzusizwa amadlozi ini you understand we believe in God that's all so wena umuntu omdala yini uyathemba na ukuthi mangithi uthi you believe in God usho kanjalo manje nabazalwane nithembele uNkulunkulu so uyacabanga ukuthi mhlawumbe mawuthi nithembela kuNkulunkulu ukuthi maybe umama mele nimise kubazalwane nimthandazele maybe abantu abadala bazasuka yes so wena ufuna lo ukuthi umama athandazele lokho if siyahluleka ke lapho ke then nasesontweni ngizobatshela ngithi bafethu kusho ukuthi lo muntu lenta ayiphiwe yona uyiphiwe so asiphumeni nje kuye so abazalwane mabamthandazela bazomthandazela abantu bemama Christian kakhulu babamthandazela bazomthandazela kanjani ukuthi umbuzango mabume or you understand it's an obvious thing bazomtshela ukuthi ay man lo moya lona okungenile awume kancane buya esontweni we every time keep on praying for you mama jolo wena re kata mtate ke re o ye kereke ya bazalwane ba o rapelle maybe dibonga ka ba ha o botla fola a bona kereke ya bazalwane haibe ntate o batla gore ke go yona ba tla nrapella gore bozamo mama bobo emehanyana bozamo ngoma a ka ipha bona it's a calling ba mpontsha dintho ke robetse baruti ba nthapelle ebe se ke bona taba tse kholo tsa bona ba tlore o tshepa wena o ka etsa gore baruti ba bazalwane ha ba o rapella o ka itetela wena so o bontshwa ke badimo ba hao le bona ditaba tsa bona tse patileng because le bona ba khukhuna some of them jane motho mo le etse jwang taba ha le la ka tse go mohlomong le ka bitsa family le loko la family ya hao le la hao mama le bitse family ya lona le duleleng fatshe ntwe le bue kereke ya mo ke bona e hloka family ihloka family re ke re tloele taba tsa ba ruti eng re ke bue as a family ya hae le family ya ka re dule fatshe re bontshane o understand then maybe o ka bana le change nyana wa bona wena motho mo ha ona mazango ma family ya hao batho ba ileng dingaka mohlamo bate ya bate kwa di plasing kwa wabo bona bateng izangoma ing lena kunaluya mula bana limsebetsi like for instance awupatiwa somebody or mhlongo bayitsile imsebetsi obvious must pay a visit wena motho mo dingaka diteng he ba tletse le ba profit dingaka le ba profit le bazalwane ba teng but bazalwane ba ne le bazalwane mo family ya go gae se ba batla nna ke ba thuse because of ba bona gore ba tsiele ga ke dintho tse ngata ntho tsa bona di apo so hona le bazalwane family ya hao ene hona le ba bang ba bona ba batlang wena o ba thuse ka ntho tsa dingaka because again ne ba itsetsa gore batho ba robetseng ke matimon ene rona a re believe gore nkgono or mme re ntate mogolo re great grand gore ke le dimona rona a re a tsebe matimon ra so wena motho mo o against taba ya batho ba reng mazango ma ke matimon badimo ba rona ba re fa mo like I mean badimo ba hlokafetse o against batho ba reng badimo ke matimon ba re badimo ke matimon nna a ke dumele so wena motho mo le kopa mpotse something ke batla o etsetse le batho ba sa tsebeng especially ene le batho ba bitsang badimo ka matimon o ka reng go bona why o badimo se matimon ntho ya gore badimo a se matimon bonkgono ba rona go re na le di curse ko di great grand bonkgono ba rona motho mo ba itsetsang gore rona ha go na le badimo ba tlhogofaletseng ko bohlane a re ba tsebe ene badimo ba bitsa mandao jwale mandao
ke badimo ba hlokafetseng ho di desert mole Yeah, ke bona nageng. ko hlano I mean not ko naheng Yeah, ko nageng. ke mandao ya ke mandawo ao and then badimo ba re fang di-calling ba re tlisetsang di-calling ba le bontshang dipono ke di-case tse ntseng ke batswadi ba rona ba sa dumellang go nka dintho tsa bona tsa semoya jaanong di wela ko rona di-grandchildren le di-great grand. so wena kopa botsa something mme wa hao ke ngaka mme ya ka ke ngaka a zanga nka bongaka ba hae jaanong bo boetse ko wena so tjong wena ha o sa dumelong ka bongaka bo tlo wela ko baneng ba hao bo tlo wela ko ditlogolong ko ditloholong e seng baneng ba hao ditlogolo or one of the family ba ikgethela a sena ke ba kgethela o bona ba ikgethela so motho mo lokopa o botsa ska wena o na le moya ona o qadile o le dilemo tse kaka like ore o tseba wena hantlantle o na le sedimo like motho spiritual o tseba bo nkgono ba o apere le bontate moholo o qadile we figure out ning tshwena ya wena o na le moya o na le batho ba baholo ke na le bo ma 16 years ke le secondary hane ke ne ke sa tlhola ke cooperator ko sekolong and then ko green boarding a ke re divisa di green board ko green boarding ne ke sa bone at all e be ba long bang applyela di spectacles but still the spectacles a di bone gona mo green boarding and then ha batswadi ba ka banka bankisa ko bo seas ba ntjotsa re motho na le moya so wena ne batswadi ba o nka ba o isitse ko zias ne le ha kae jwa siyazi yona e motho mo le siyazi I'm so sorry neile hama sorry ntate shina ke pu bo siya ko bo siyazi ne le gona ko Limpopo okay ya ko Limpopo and then ha ba nkisa ko Limpopo a thola la ba re le tshabile msebetsi wa lona o wetse ko dimangwana so hona ka 16 years o nona le o bontshwa ne ke bontshwa mara itla ile something like mist tshwanetse ba mphatlele ko gae gore ke gone go bona go betlile so inetle ka reng ke mist mo wena ntshamahlong so abatho ba ko hae ba qala o phahlela no sa etsa le go tshwara ke moya o le classing bo sekolong gore ne ke tla batla kana ke tshwara mara ha ke fitla ko ntlong ke tswa ko sekolong ne ke tlalelana moya ka mogala so o no tlalelana moya mo dimpeng ha batho ba baholo ba o dutse tlalelana moya mo male o sa bui ha o sa bui next o tlalelana moya mo dimpeng serious motho mo le wa tlalelana mo dimpeng yes ntate ho ngo batla go bala nna o robetse go ba le motho mo le wa ke o makaletse na hore ke itse go me ibile tsa cameraman okay motho mo so motho mo le ke mo mama wa tho ha o le motho wa sedimo o tlalelana moya ba nkgono ba o dula ka dimpeng and especially if wena o sa bui o sa hlambolole le re ko hlambolole o sa jwetse batho re ntho bo itse bang ke ntho so o tlalelana moya motho molo tshole se ke batlang o setse ba ka wena motho molo o mara wena o itse o decide go tle family ya lona yes family ya le family ya ka duling fatsi re discuss into you because na ke motho wa ka ke msadi wa ka re ka se hlogane ka re wa ntshitela ha tshiti o tshuru o na le lidlozi le hae as far as ngabe ilina ke na le lidlozi leo I wonder so o feel go wena le lenyalo ko supportana o tswa exactly ya ke le nna ke yang ene ke alena o lona ke a utlwa ke tsetsa le mhlang le nna tate mdimo ka mphang matla se ke nyetse e be le go le nna dikeletso tsa lona ke a di utlwa batho ba baholo o lenyalo hantlantle ke support lenyalo ke teamwork a ke re motho mo ke alena o bana lwena batho motho mo lo re if mama ne ba re mhlomong kwena ona leng badimo lwena no respect or au support o ka se molahle le matso ka o molahle e ka reng okay so ke yona tjo so motho mo ntho ke batlang o etse bane ne ke re go botsa motho mo ne ke batla go botsa ka hona le ntho tse ba reng motho o tshwere ke le dlozi la monna le le dlozi la mosadi o tseba jwang ha o tshwere ke le dlozi la monna ha re wena jwale tje mama o mama and ke batla o tsebe ke a tseba ha o so thwase but ke a tseba go mohlomong o so tseba ntho tse dingata ka sedimo o ntwetse if o sa tsebe haholo o se ka nkaraba ane mama o se ka nkaraba so se ke batlang o se tseba kore wena ba tseba o hlopha ke le dlozi la eng la monna gagolo ke la monna o hlopha ke le dlozi la monna tsele le dlozi la monna mama o bona jwang gore ke le la monna le o tshwere go filang o bona kore ha le dlozi la monna letla ha letla mo wena
le tlo bua gore ke e seng gore maybe o bele o re a ikile latla monna le action ya teng ke go bua and then ha le bua ba tlo utlwa gore manu go khuluma o ikhehla la khuluma gogo yes e seng gore voice ya change like how qala o bua exactly okay e seng gore maybe wena ha o tla e bora go ke le letlozi la ka la monna no o tlo utlwagala ka o bua no ke and then hangata ha motho ona le moya like ha ntse o botla wa imelwa ka mo o tla go re mo magetleng hona le ke batla re understand hona le motho kileng ka motlo a re motho moholo go case nya ka kileng ka ithusa a re especially le letlozi la monna le ka etsa le go ska ba le batho ba bontate like ha ke go ska ba le batho ba bontate le ka etsa o hlokane le batho ba bontate di relationshiping di partner tsa hao like o gawane le tsona e tloa etswa ke eng ntho go re o batla monna le batlo o ratane kapa o etsa like no o batla o focus letlozi la monna le batla re o focus mo dinthong tsa hae and then how sa focus mo dinthong tsa etsa sedimo tsa moya o tlo etsa gore la bona motho a senna gore o tenege and then le lwane ka mogare ga ntlo le lwantsha fela ke ntho e nyane hante motho wa o jetsa gore khona into shota maybe go tla le putlo tshwanetse etse le putlo tshwanetse o phahle tshwanetse o dile o ntso rate le putlo nna tse ding ke a ditse ba motho mo lo baneng khono wa ka ke motho wa semoya ne but se ke batla mo setse ba ka wena gore nna ke le se ba le putlo ke ntho jwa ma go botse tse di viewers Star Street Journal gore le putlo ke ntho jwa ke wa yetsa ka le putlo ke ntho e fuduang ko le khambeng and then etswa le kwebo leo ha o inwa a o ene o tshwere le khamba leo tshwanetse o ise matsogo ko mra o khumane le o thusa ka mo bula semoya sa o etsang e o thusa ka le putlo o bula mo go kwalegileng teng and then o batla tshwanetse o satisfy le badimo ba hao le dithunya tsa hao okay motho mona o ska ipotsa go ntse go botsa so tshwele la mosadi lona le o tshwere le ntse le tshwana le la monna ai la mosadi go ya ka lona gore le jwang but nna on my side ke monna ke msadi and then o bogale ke o wa monna wena o tshwere ke letlozi la monna le la mosadi yes okay but o bohale mo wena ke o wa monna side la mme wa ka shele motho moholo hona le ntho tse ding tse ke di tsebang ha tse ke tila ka di case o ba bua ka mondawo le monguni wena wa tseba go sedimo sa o se wela ko bondawong kapa bonguning a ke batla o understand gore sedimo sa ka bondawo boteng and then bondawo ke badimo ba bagale ba bogale ke badimo ba tlhofaletseng nageng and then ke badimo ba sebetsang ko kae ko metsing ba mandao okay gona le like monga metsi ke yona mandao jale ha le re monga metsi ke hona le motho o unang metsi monga metsi ke re body memeti ba badimba ga go ke bona ba jale body memeti okay di memeti ke tsona ke bona badimo and then go tla ya ka wena gore wa tsama ile thwasetsa ko metsing or ile thwasetsa ha motho jale motho molo ha o thwasetsa mo metsing kopa botsa question e be ke kwala ba wena wa tseba o tlo o thwasetsa ka ha metsi wa khona ho hema se ke tshwa ga metsi ba thwasetsang ga metsi o ska araba motho molo se go bitsitse too much because ke a bona if o se comfortable a ke hloko re nka o interview ka tsela eo ya o ile wena o iketelo thole o se comfortable motho molo ntwe ke tlileng ka yona mona o ska wa ke tlile ka go fela ntate amohela mama because of mama o re o na le batho ba baholo nka so first no nka se first mama but ka ga bile ba re blue ke kopa o re re bitse family o batla go wena taba ena e fetswe ke family o batla go family ya and then re dule fatshe re discuss and then o fele o re all right mone chance hae but bang together okay tshale motho molo nna ke a leboang ke tlo rata o fela ke a leboang tate especially wena ka o re fa nako o wena hantlantle re tlile mona because of ke understand I'm mo hanele motho mo wa ntate a ne a sa di rate ntho tsa dingaka especially mosadi wa nka bo re tibetse no but go no mpha ditsebe wa re okay re kutlwa hantlantle blue o reng and le mama ga gone o ihlalosa ska ke botsa mama so pela o ntse ke mo botsa di question ke mo botse tsore o tlo gone o tseba le wena tse ding tsa dintho hantlantle moya o mo hlopha ka kang and no understand that sedimo go fihlela ho kae yeah obviously tshwantse re understand ne re tsebe hore go ya kwa le kwa and then o fella kae
so motho mo la ke tse bona o right ka tabe go ha o fetsa mona e tshware ke family ya o le ntata yes ke a dumela ne ke batla go kena mo ya ha ya metsi okay go kena ko metsing kore ko metsing a weekisi o thola gore la robala ko ntlong ka ofela and then how ke robala le ntate mo mpetong ha ke robala ntate ko mpetong ba tla ba tlonka ba tla ra ba re papa ba thole gore a keo like batho ba holo ba tla ba tlo lata ba o lata a wena a weekend ko metsing walatiwa and then a gona go rotla khamega a gona go tlatsa unless wena o ikisa ko metsing a tlo khama le mo o ke understand o ka se ikisi metsing o lo kena go wena o lo tshwasetsa metsing ya tshwanetse ba ne le taelo ya gore ba tla ba ene le ha ba tlo lata a ba jetse motho ene le wena ba ka sojetse o tlo bona fela ba o phamola ba tsamalwe so motho molo o tshwasa hona le age o tshwasa batho ba baholo fela gore le bana like a gona age wa gona ngwana 6 years a be le bonkgono yes okay a gona ga wa gona a ba kgethi age la o tsofetse o thola gore ha o so dumele gore o tlo tshwasa maro salang dintho tsa ne ba di loke ho salonta enda pasetso tshwasitse okay motho molo ke a utlwa nge family ya Makobana ke e ska bisang sefane sa lona hape ya mepebentse le ga ba bona a ke sa batla ntho tse jalo motho molo le tshole re blue jwale hobane sefane ke ntho golo motho molo o sefane o le tje le mama ke sefane jwale ha se ke tla ke se bitsa ka tsileng o ibe ka re ke a o nyenyefatsa hore jwang sefane ke ntho e re describe gona hantle re bo mang re tswa kae jwale tshwantse se respectiwe ka mehla yohle so batho ba holo ke nna gore nna ke tlo fella mona and ska ke tlo fella mona jwalo ke a leboang le gore le nna le gone mmamela ene ga gona o bua go sena dintwa batho ba baholo o za ngwa ba le mangwapana ke a bona go family ena ke family ya ntate Modimo ka nnete ba ntate o tshilo rena rapela ke a bona go ntate Modimo a pere le lapa lena ene ntate Modimo ko lona because of why go utlwa le ka peace ya teng le ha o kena wa feel gore mara ntlo ena e holy e apere ke ntate Modimo ya motho mole ke ya utlwahala ke batlo bua maka se papana tshela batho ba baholo nna mona ke go pokwalang show ke a leboang se le tlang ka metha ena le kopanyang le di family tsa lona ska le itse le kopa o iqhubekisa le family fela so se le tla bona mama rona le ntate le bua ka nna ya ka tema e fela mole ke la bua fela ke tlile ka tlo gona go bua le wena le ntate ene le mmamele tshela batho ba baholo nna taba tsa ka hape di fela mona mme Makobane le ntate Makobane ba itse ba kopa go nka metha ena ba ise go family tsa bona ke re ba nyetse ba re ba kopa go bitsa di family di dule fatshe unlike gore e ka qhubekiswa ke di camera le eng so ba kopa family se ke se ratang ko at least ba nkile conclusion ene ke le bua le batho ba baholo ba mphile respect le nna ke ba respectile ha zangwa ba le malwana zangwa ba le eng ke vesane ka ithuta le no hantle relationship e ke relationship ka bakala futhi lenyalo le ha ke so nyale batho ba baholo ke le nne ntse ngata le no re lenyalo ke lenyalo ka hlompo ene lenyalo ke lenyalo ka kutlwisiso hape lenyalo ke lenyalo ka o kena ntate Modimo ha ga lona batho ba baholo ke batho bana ba baholo ba neng ke le kopela bona ba nkentseng ke le o ba mpontsha go le rato ke ntwe ntle le hloka fela respect le hloka fela hlompo ha ona le yona le tlo ba shapo thola batho ba baholo le wena mo hae bo mo hae mohlomong o na le moya o na le batho ba baholo ene o batla o jwetsa partner o kapa family ya o ska le ba lore blue teng o tla o thusa go hantlantle o tlo ba jwetsa go hantlantle bona ba understand go hantlantle wena o motho wa bonkgono le bontate moholo ke re rata ka ofela batho ba baholo le wena ha e be sentsane le mathateng o ska le ba lore email la ko streetjournal58@gmail.com ke re rata ka ofela batho ba baholo and I'll see you in the next episode yes baby jale he batho ba baholo nna se le tla sala hantle motho molo o tla sala hantle ntate Makobane mme Makobane le tla sala hantle mama kopane tla lona iqhubeke ntse be le ntate Modimo tle batho ba baholo Skopa saka skopo a motho molo ka se skopo